Lakhai Sidwar Amla constituency Bhoksong Hornbill Pathuak Lamalong kedam tang chitini phaing ka trokarni Monsam lapen Kachingthur amei long ke ongdung arat chetudun si mai RDP dun Bangso Monsam lapen Kachingthur amei long aluhisar poaman pen KACCM tuliram ronghang kachitong dunalong MLA Rupsing Tiron MLA Dorsing ronghang yam Amar Singh Tisu yam Prodip Rongpi yam Lunsing Tiron Veskar Bianglong BJP Maipu Rodip ronghang pendanglok ke ongdung atum chetong dun Bangso hut KACCM ronghang rideng pen Pathuak lam Soil Conservation IB Borgaung pen Bhoksong Kachileng Paver Block atowar pen danglok ason Kachingthur saimu inputikanglok Bangso amei long CM ronghang sang hopen kaning chepon atingke ahoy long ke do ke ong dungaratum non pu anta long lia pata ka vietum saidela lasipini revenue Amar Singh ti sohin pen ahoy ke doraratum aphan sikai si pijok plot pen long le pata ke ron ponje phan wan lupusi maya long ning chipo ye long le pata na to bhikis da khoro janne revenue Amar Singh ti so anami sike dain cha pet pen si long le pata non wangne lo la pen ke Dagdala tum local emisi Prohat Sandro Taro Nareto Atom tin na bangsuri phora bangsuri phora bang pharo ini ado tin dame longle potake joy pensi longi popusi nili white that klasa pensi na to watati do don longle to penana tum pupu Karbianglong aloka pathuahin kapaprang dunja phanpura non ke khibom Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hinpen ke Asiangkang constituency koira troka phanta kuti cap nang piponsi mesen pathuaklam kimrang ponlonglo lasipini bangso pathuaklam ingpupon lokusi CM ronghang pen ninje ponthu আছে এই কারণে আজি আমি 5200 জন পরিয়ালক আমি আজি মাটি পটা দিয়া হইছে বিনামূলীয়া মাটি পটা দিয়া হইছে আৰু আজি বৰ্তমান মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিশেষ পুঁজি স্পেচিয়েল পেকেজৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেক এমইচি সমষ্টিত 10 কোটি আঁচনি স্পৰ্টছ কমপ্লেক্সৰ নামত দিয়া হৈছে অডিটৰিয়াম হল আৰু লগতে ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম আৰু লগতে অপেন ষ্টেজ আৰু গেলাৰী এই গোটেইখিনি স্কিমত আজি আমি উদ্বোধন কৰা হৈছে Dongkamukam pen Wiki Bay Karbianglong Live